démocratie eroty ino moa ny antony mahatonga ny aly matoa misy ny aly zany hoe le parti olo nandano ny ankilany misy tsy fitovian-kevitry misy tsy fifankatiava misy ataontsika hoe ny raiky mizingizy amin'ny hevitsy dia ny raiky mitanjaka koa ny position zay la atao amin'ny fomba tsotsotra azava amin'ny fomba tsotsotra iny atao hoe aly manahaka an'izay tafiditra anatin'izay fanazava zay ny atao hoe adim-poko matoa misy ny adim-poko zany hoe misy foko raiky tsy faly amin'ny raha atao foko raiky mety tsy nahazo fanajahy mety nikitsakitrahy mety nandesy amin'ny tsy mahamety azy dia zay mahavy ny atao hoe adim-poko ka hatreto aloha hatreto mbo tsy nisy tamin'ny toy Madagasikara nositsika toy ny état fédéral mbo tsy nisy donc zany am'le rehetratsika ananjao tsy misy olombelo afaky mivola mazava soa afaky mamatsy hoe ny état fédéral dia hitondra adim-poko mbo tsy nisy zany fa misy moyen raiky afahantsika miverifie azy hoe henteotsika eran'izao tontolo zao moa ve misy firenena raiky zay mampiasa an'le système fédéral no midira ny adim-poko tsy ho valiako zay anjavona aloha mandinika azy ny tiako apetraky etoa dia apetraksika ny tena fanontania tokony hapetraky fa zao kosa aloha raha misy zao raha misy amintsika etoa tamintsika etoa nanomboka tamin'ny 1973 dia nisy ny état unitaire io état unitaire io iaratsika malala fa depuis 65 ans henany zao io état unitaire io nanday frustration maro nanday alahelo nanday ranomaso nanday tsy fifanaraha amin'ny faritsy sy ny fanjakana foibe rezay nefa critère afaky tokony hitariky ny ataontsika hoe adim-poko nefa tsy nisy zay hatram'izao nateo aza ny fijalia nateo aza ny fanilikilia nateo aza ny fanambanibania antsika baka amin'ny faritsy amin'ny olo baka amin'ny faritsy tsy nisy zay adim-poko zay ny raha misy dia zao ny antony en tout cas anisan'ny antony mahavy ny 700 isanjaton'ny malagasy androany mitaky ny fédéralisme ny 5 isanjato ny malagasy mitaky ny fanovandravitra dia noho ny ty frustration nisy tamin'ny état unitaire zany hoe ny fédéralisme henan'izao no hitany ankapetsahany malagasy majorité ny malagasy ho mety aminy mba hampilamy an'ity situation misy amintsika zao toy fa ny situation misy amintsika enan'izao Madagasikara an'izao cocotte minute miboiboiky miakatsy température mandigny hipoaky ka mba tsy hiavetsika amin'izay zay mahavy ny malagasy abiady mieritseritsy ny ankamaroany mieritseritsy fa ny état unitaire ny état ny fédéralisme no vahaolana donc tsy misy olo managetsetsy hanao adim-poko dia zao ny fanontania apetrako la ohatsy ka manday adim-poko vatana ireo zay nivola hoe handay adim-poko ny fédéralisme endriky manao akory manofisier amin'izay adim-poko zay zay ny fanontania apetrako endriky manao akory ny ofisier amin'izay adim-poko zay moa ve hitovy amin'ny roandatsika la ohatsy ka mipetraky état fédéral dia la ohatsy ka mipetraky le état fédéral dia ino anatin'le état fédéral no hampivoavy antsika mitovy amin'ny Rwanda hifamono manahaky nisy tamin'ny 6 avril 1994 ady entre ny Hutu sy ny Tutsi la ohatsy ka tsy zay zany la ohatsy ka tsy hifamono ino zany le endriky ny adim-poko hisy mazava ho azy sarotsy amin'ny reto olo zay mivola hoe hitariky adim-poko ny hanambara hoe zao ny endriky hisy nofa nivoiza avao dia hoe hitariky adim-poko io tompoko tsy hitariky adim-poko zany zao ary mapetrako aminareo ny hevitry dia zao toy resaky fanadaladalansika miresaka hoe fédéralisme hitariky adim-poko toy dia juste manœuvre atao hiralentirantsika amin'izao marche fa tsy haitanjaha zao hatongavatsika any amin'ny système fédéral hatongavatsika any amin'ny concertation nationale zay afahantsika mangataky mety tsy ataontsika hoe mangataky amin'izay fotoana zay mametraky hoe vote constitutionnel no apetraky eo raiky zay
dia amin'ny vote constitutionnel io ny afaka mametraky tsika ho filimy vahoaka zay fa maro anisy anan'izao ny constitution fédérale zay ho proposeva ny fédéralisme ta eran'ny Madagasikara. Zay ngamba no azoko ambara am'izay resaky zay. Ka aoka tsika tsy ho rebereben'olo sasany zany resaky adipoko zany, tsy misy adipoko io, tsy misy adipoko mihitsy ny fédéralisme. Ary zao reto olo zay mivola hoe adipoko ny fédéralisme io, ino ny proposevandrozy? Ny akamaroandrozy dia mipropose décentralisation renforcée. Ok, décentralisation renforcée, zay ny tafapetra, zay le constitution tamin'ny 2010. Décentralisation renforcée. Ino nefa ny résultat ny décentralisation renforcée androany? Voakilokiliky ny faritsy, mivangongo aty amin'ny fanjakana foibe ny fahefay abiaby, ny vola, ny recette zay misy amintsika any tsy maintsy ampiakara aty amin'ny fanjakana foibe, de zay, de frustration. Ka alino le raha mivolagny tamin'ny voalohany hoe zao sy zao ny condition afaky hiteraky aly, manahaka an'izay koa afaky hiteraky adipoko. Aia reo jalareo nanao? La ohatsy ka reo jalareo bakany zay nanatin'ny 10-20 tao zay niakatra aty amin'ny fanjakana foibe. Aia jalareo nanao? Ny hitako de zao, ny kapitalitsika tsy mentsiko kapital. Analakely Pangaliposy maloto, Andavamamba Tinely feno votaky feno fanaovan'olo maloto, feno tsikafona sy ny tany. Insécurité amin'ny 67 hectares. Donc aia jala io zany, nandeha aia jala io. Nefa le jala nalefa nanaty. Nefa ny fahatany mijaly. Iray zay. Manarakaraka an'izay. La ohatsy ka tsika hivola hoe manimba marina le système état fédéral. Manday adipoko. Toy ngamba ny amarana ko azy ty fantany ty apetraka amin'izao. La ohatsy ka manday adipoko marina io. Mauvais. Haitsika fa le système fédéral tiatsika apetraky système à 6 états na province fédérée N. Reo faritany eninareo no mivadiky ro province fédérée. Nefa haitsika fa isaky ny faritany de misy foko maro anatiny ao. Zany hoe tsy misy foko Majunga zao, tsy misy foko Toliara zao, tsy misy foko Fianarantsoa zao. Tsy foko reo. Fa ny anatin'ny faritan'ny Toliara na ny province fédérée ny Toliara de misy foko maromaro. Anatin'ny province fédérée ny Majunga de misy foko maromaro. Ka ia amin'ireo foko reo zany no hiany. La tena apetraky ny fanontaniana. Ia amin'reto foko reto no hiany. Mazava ho azy fa la valiantsika fanontania zay tsy mipetraky. Sa zahay samy Toliara no hiany. Zany hoe ny Tanalana hiala Maskoro, Maskoro hiala Vezo, ny Vezo hiala Mahafala. Tsy logique zay raha zay. Donc ino zany hiany. Ka ny tiako ambara etoa, aoka tsika tsy ho rano antisevan'izay. Fa maro tsika nandono, tsika no mitariky amin'ny hevitsy fédéralisme toy, ary tsy ho azon'olo sasy zay, fa aoka tsika tsy ho hanengy ho lehibelen'olo sasy amin'izay resaky. Naraba tsika mpagnaraky ny page araky ny lohateny ambony io. Ty videoko androany ty zany misy adressé aminao zokolahy Persy Fanapera. Malatsiny aminao no agnara, tanjona agnara hoy zay baka Menabe agny zay. Nandroany zany nahita videonao resaky fédéralisme. Zaho zany tonga de taitsy nahita videonao hoe io manao video raha lahy Persy Fanapera. Nefa karazany diso fanantenana avao nefa enfin lafa nijery videonao satria zaho tena niliana. Ino antony nahaliana anakay? Ino antony nahadiso fanantenana anakay? Voalohany aloha eto raha lahy de tiako ampifantary atsika zany fa zaho tsy contre velively io resaky état fédéraly voizinareo. Tsy contre velively fa au contraire zaho te halala bebe kokoa. Satria araky ny teneninao foana mbola tsy nisy teto Madagasikara zany état fédéral zany. Normal zaho la ohatry hoe te halala bebe kokoa noho tsy ny fisiany raha zay ta Madagasikara teto ny tenin'izay. Nitambaratsika hevitsy, hitovizatsika hevitsy de hialana amin'ny resaky centralisme. Hialana ny fahefana mivangongo amin'ny fanjakana foibe. Hialana amin'ny
vola mivangongo amy fandrakana foibe zany zavatra itovizatsika hevitsy rahalay zany tena itovizako hevitsy aminareo zany fa kosa ny resaky federalisme tiky ro tsy mazava amiko ny raha tsy haitena moa tsy aboatena hoe zaho zay na antona diso fanatinanakay tamy videonao nandroany satria zaho nanatena be zaho zao nitondra ny hevitsy koa hoe resaky décentralisation effective état régionaux nasiako détail baka ministère amy resaky budgétaire resaky pouvoir atrana amy resaky administration amy resaky chef de service nasiako en détail fanazavako anazy ao zany napetrakao zany na vidéo zany na texte zany nasiako en détail zaho amizay zany lafa nijery vidéo nao nitovizako hevitsy aminao nitovizatsika hevitsy de zao hoe tsy misy idirany resaky adipoko ny état fédéral fa rafitsy io système io ka ino moa ro tokony idirany adipoko fa ny mapilitsy an'izay terme zay a de reo mpanao politika te hitazona io centralisme io tsy vahoaka fa ny mpanao politika te hitazona an'io centralisme io no manapepony sain'olo hoe état fédéral lasa mampiteraky adiboko iny idirany adiboko amin'ny état fédéral zay tovizatsika hevitsy fa gn'angataiko aminao zany raha lay persifanapera satria nareo ro nivoy an'ty état fédéral ty voalohany ameo le détail ohatrany nataoko nanome détail ny état régionaux sy décentralisation effective io ameo le détail hoe ino moa détail ino ny contexte antiky état fédéral tiky fa lasa miteniteny foana ny sasany misy mitena samy hanany président zany i province faritsy aby io normal olona miteniteny fatany satria nareo mivoy any raha tiky tsy amenareo le détail de maro le olo miteniteny fatany na io olo magnaraka marony olo magnaraka io miteny ny sasany hoe état fédéral de mba miteny koa état fédéral fa mba ntanio anazy mba ino contexte an'ty état fédéral tiky ino ny fipetrapetraky ny rafitsy ao anatiny tsy hoainy laha anao ro miteny hoe 90% ny malagasy de leo centralisme ombinao hevitsy aminao zany satria tsy hisy faritsy mihitsy ny handa hoe décentralisation effective tsy vangongoan'ny vola amy fandrakana foibe sy ny fahefana milany zany ny faritsy rehetra era Madagasikara fa lay hoe mo état fédéral mihitsy anao miteny 90% ny Malagasy fa magneky tamin'ombia nareo raha lahy ro nitety faritsy era Madagasikara nampalala an'io ka iboany zay statistikenao zay fa 90% Malagasy de magneky an'io état fédéral io raha tsy isian'ny centralisme de igny ekeko zany iombonany ilainy faritsy aby zany eken'ny Malagasy rehetra zany indrindra atsika amy faritsy tsy isian'ny centralisme zay fa ity mo état fédéral tiky tamin'ombia nareo nitety faritsy na vita tety faritsy eto Madagasikara ka niboany zay statistique menao zay 90% Malagasy magneky an'io état fédéral io nefa ny fanazavanao tsy misy détail ndra kelikely fa hoe tsisy idirany adipoko état fédéral ameo le détail na zao lafa resy lahatsy mazava so fanazavanao zaho hagnampy anareo koa hoe ndao état fédéral tiky ameo le détail manaky ny nataoko amin'ny état régionaux ao ohatry fanazavany amy zaka tena tsika rava centralisme tsisy centralisme tsisy fahefana mitovy amin'io nataoko foana zany io état régionaux sy décentralisation effectif io ameo le détail manakory ny faritsy tsy manana harena misongadiny raha nome ohatry fotsiny tsika manaka ny androy nde rano ambole ao tsy misy
ahoana situation ray aza avao par détail ohatran'izay hoe manakory ny budgétaire, manakory ny administratif, manakory ny zao, aza avao ahaizanay mandiniky soa satria araky ny teninao foana raha lay mbo tsisy te toka normal zay la mantany détail ahaizanay anazy hoe mety tokoa le zao na hoe hanahira zao satria faritsy Madagasikara tsy mitovy ny farim-pananany, tsy mitovy mihitsiny. Misy faritsy tena tsisy arenaky ambony tany, anakory zany regny. Misy faritsy tsisy rano amble ohatsy ameko ny ana faritsy Anjoy regny, anakory zany. Nefa État fédéral miaina amin'ny vokatry aminazy ao, vola ekeko vola tsy mandeha amin'ny foibe any fa ampandrosoina, anisan'ny rano takiako zany ampandrosoa faritsy ao na amy commune na région. Fa manakory amizay zany ny faritsy tsy misy ninonino azo zay tsy misy ninonino fa misy zany a Madagasikara akory situation n'io raha io zay la fagnazava aminao raha lay azavao en détail ty resaky État fédéral ty mba hazava amin'ny vahoaka malagasy zay. Fa zao masaky ny teny aminao fa nareo olo mandromodromo État fédéral io antania anazy io tsy hainy fa miteny État fédéral gn'olo la ndroy koa État fédéral satria lay faritra mizaka tena iny foana zany iny ro hainy iny fa ny contexte akoatran'izay tsy hainy zay izy io raha lay ka zay mahatonga gn'ano teny hoe diso fanantenana nijery vidéo anao fa zaho nanantena hoe explication nao en détail hazava soa malagasy le raha mazava ngamba zay resako zay miamby an'izay zokolay mba nareo moa anao mihitsy fa niresaky tamiko ndraiky mandeha ameo numéro anao fa ikaiky anao niresaky tsika agny moa name numéro tsy niresaky sa oboana koa fa nikay fanresaky tamiko ameo numéro fa ifampikaitsika ifampiresaky amin'ny fédéralisme atyky agny koa tsy hita ngasa tsy haiko ino antony nampihemitsy anareo nefa zaho nanantena anareo hoe ihainy fanazavanareo hoe malina anakay ty resaky ty agny nareo tsy nihita. Efa hitako mitsindraka Madagasikara amin'ny fetin'ny fizavatoro hitako androy aho zoko be fédéralisme roy magnoignoitry amin'ny fizavatoro zay le izy zoko lay fa mba mandataky fanazavanao en détail hazava ny vahoaky malagasy toy resaky fédéralisme atyky fa lasa mampiteraky resa be le raha sady lasa adikan'olo hafa ny dikany asoa avao zany mindesa détail apolike manaka ny natao koa lafa manoditsy proposition de miaraka amy détail ny natao koa zay na de tsy tomombo anazy zao tsy olo mpanao politique fa ngay fijery tapobeny ro nataoko de zay takatsy ny saiko zany détail naboko ao voilà zay fa mirasoatsika iaby. Breaking news alert from Gassy Info. Stay tuned for the latest developments.